Dragi obiskovalci našega YouTube kanala Središča za javno zgodovino, dragi gledalci naših filmov redni in tisti morda, ki ste danes prvič z nami. Smo v nacionalnem parku Sutjeska v Bosni in Hercegovini na mestu tako imenovanega kraja spomina, ki je pomemben v nekem zgodovinskem kolektivnem spominu tudi za Slovence. Tjentište, ki je središčna pozicija, mesto spomina na bitko na Sutjeski in ker je za mano postavljen tudi ta znameniti monumentalen spomenik, je v bistvu kraj spomina na eno verjetno najbolj krvavo bitko druge svetovne vojne na področju nekdanje Jugoslavije, torej na dogodek, ki je vezan tudi na našo skupno zgodovino. Govorimo o bitki, ki je nadaljevanje četrte sovražne ofenzive in znamenite bitke na Neretvi. Govorimo o peti sovražni ofenzivi, ki je potekala od sredine maja do sredine junija na področju v bistvu Črne gore, Durmitorja in v bistvu preko tega pogorja ob meni za mano so gore Vučeva, pa Volujaka, Ozrana, kjer so v bistvu potekali grozni, srditi boji med partizansko vojsko, med glavnim vrhovnim štabom in 16 dodatnimi brigadami ter v bistvu centralno bolnico in preko 120 000 mož številčno vojsko sil osi, predvsem Nemcev. Partizanov je v celoti bilo približno 18 000. Zgodba govori o bitki, ker seveda v nadaljevanju, torej že omenjene bitke na Neretvi, ker je bil cilj uničiti vrhovni štab, seveda z Titom na čelu, se nadaljuje ta zgodba tudi tukaj v teh soteskah Sutjeske, ker pač Nemci s svojimi pribočniki poskušajo uničiti vrhovni štab in seveda tudi ostale člane vojska. To jim ne uspe, vrhovni štab se z delom vojske prebije čez vse te obroče, medtem ko velik del partizanske bolnice, ranjencev in tudi množice otrok ostane tukaj in so na koncu pobiti. V spomin na te dogodke, dramatične in v bistvu najbolj žalostne v sklopu naše zgodbe druge svetovne vojne, so se potem kasneje v desetletjih po vojni odločili, da to obeležijo z lepim spominskim parkom, katerega spomenik je le del tega, več o tem pa v nadaljevanju. Za menoj je spomenik arhitekta in kiparja Miodraga Živškoviča iz leta 1973, narejen je iz belega betona, simbolizira pa dva kraka partizanskih kolon. Abstraktne oblike na tem spomeniku predstavljajo obraze partizanov, ki se prebijajo iz območja Vučeva, planote, ki je iza tega spomenika, na območje Zelen gore. Spomenik simbolizira ti dve koloni, istočasno pa simbolizira tudi Sutjeske, kjer se je odvijal ta najbolj krvavi boj. Samo na tem mestu je pokopani v grobnici pred spomenikom 3301 borec, ki so padli samo na tem območju. Vsega skupaj jih je bilo pa nekaj čez 7000. Nad tem spomenikom je stopnišče, ki vodi še do amfiteatra, na katerem so navedena imena brigad, ki so sodelovale v tej bitki. Zraven tega spomenika, nedaleč od njega, v dolini je še spominska hiša bitke na Sutjeski, v kateri je 13 izjemnih fresk Krste Hegedušiča, ki jih je naslikal z motivi iz te bitke, slikal jih je skupaj s svojimi pomočniki. V zadnji balkanski vojni, se pravi med letoma 1992 in 1995, so bile te freske močno poškodovane, popisane z grafiti, v njih se je celo streljalo, ampak pred leti so bile obnovljene, kot tudi cela ta spominska hiša, zraven je pa postavljen tudi muzej.
Moje ime je Teodora Stanković, zaposlena sam u javnoj ustanovi Nacionalni park Sutjeska kao kustos u muzeju bitke na Sutjesci. Na ovom prostoru ranije je postojao mnogo veći muzej sa mnogo više eksponata, ali nažalost sve je to u potpunosti uništeno i devastirano tokom posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, tačnije tokom 90. godina. Ono što vidite ovdje napravljeno je i obnovljeno 24. maja 2019. godine. Postoje neki značajni eksponati, a to su prije svega oni koji su sačuvani iz prethodnog muzeja. Prije svega to su fotografije koje vidite u pozadini, one su autentične iz bitke na Sutjesci koja je trajala od 15. maja do 15. juna 1943. godine. Ove fotografije tokom trajanja bitke snimio je pukovnik Savo Orović. Također, ono što se sačuvalo iz prethodnog muzeja jeste i automat, odnosno šmajser, najpoznatije njemačko oružje. Upravo ovaj šmajser zarobio je Vlade Šegrč, komandant 10. Hercegovačke brigade tokom trajanja bitke na Sutjesci. Koristio ga je sve do kraja rata, a onda ga je lično predao Starom muzeju na čuvanje i pokazivanje. Također, sačuvana je i jako značajna torbica partizanskog oficira Dušana Bojovića, koji je preminuo ovdje na Sutjesci u junu mjesecu 1943. godine. Sve eksponate koje vidite ovdje pretežno smo nabavljali kupovinom od privatnih kolekcionara ili institucija, a također radnici Nacionalnog parka su se potrudili i u okolini pronašli neke ostatke koji su naravno ostali iz bitke na Sutjesci. Prije svega mislim na bombu koja je pronađena na lokalitetu Donje Bare. Jako zanimljivo, više od 70 godina ona se sačuvala netaknuta, neeksplodirana, pa su je ljudi iz Centra za civilnu zaštitu morali aktivirati zbog sigurnosti. Tu ćete primijetiti nešto bombi, bajoneta, djelera, jako zanimljivi italijanski meci koji su još uvijek u futrolama neupotrebljeni, kao i ovaj niz partizanski prsten i niz dugmića sa njemačkih uniformi koji su pronađeni na lokalitetu Krekovi, gdje je poginuo Sava Kovačević, komandant 3. udarne divizije. Na prvom dugmetu možete primijetiti broj 6. Smatramo da su svi njemački oficiri tako bili označeni po brojevima, te u slučaju nestanka ili pogibije lako se moglo prepoznati ko je bio u pitanju. Prošle godine napravljena je Facebook stranica Muzej bitke na Sutjesci koja je jako prepoznata od posjetilaca koji su odlučili da dođu i da nam doniraju jako značajne predmete vezane za bitku. Ovdje možemo prepoznati fotografiju Josipa Broza Tita koju nam je darovala gospođa Milena iz Trebinja, kao i neke ostatke njemačke armije darovana od gospodina iz njemačkog Markusa. Također u ovim vitrinama možete primijetiti štamparsku mašinu američke proizvodnje koja je sa ćiriličnim slovima, jako karakteristična jer je namjenski rađena za ovaj prostor. Nešto opreme za osvjetljenje duvanskog proizvoda, makete njemačke artiljerije. Kada pogledate, primijetit ćete da se u vitrinama najviše nalaze njemački ostaci, zato što od partizana i nije imalo mnogo toga da se očuva. Znamo da je njihova ratna oprema i uniforma bila jako loša i zato sve ovo smatramo na neki način ratnim plijenom, jer partizani su imali samo ono što su uspijevali da preuzmu od neprijatelja. Fotografije koje vidite, Jovo Lončar i Prole Nevenke, oni su bili bračni par iz Šipova. Oboje su bili učesnici bitke na Sutjesci, poslije koje su se vjenčali i naravno dobili svoju djecu, a njihov potomak nam je darovao te fotografije kao i zahvalnicu Jovu Lončaru za učešće u bitci na Sutjesci koju je lično potpisao Josip Broz Tito 1958. godine. Na bitci u Sutjeski sudjelovali su i Slovenci. Jesu, naravno. Nemate ovdje nekih posebno podataka o tome? Ne, posebno nemamo. Ali bi možda trebalo. Sigurni smo da bi trebalo. Da se to dopuni. Naravno. Zbog toga evo pozivamo i stanovnike iz Slovenije, ako imaju neke predmete koji su vezani konkretno za bitku na Sutjesci, da doniraju, naravno istaći ćemo ime i pozadinu same priče.
Ja sam Miloš Ivanović, viši stručni saradnik kulturno-istorijskog nasleđa u Nacionalnom parku Sutjeska Tjentište. Ovo je spomen kuća bitke na Sutjesci koji je projektovao arhitekta Ranko Radović po idejnom rješenju magistra Dušana Pleniće. Rađena je pune 4 godine, od 71. do 75. i zvanično otvorena 27. jula 75. godine. Vidite, sva je urađena od betona, a u stilu, katunskom stilu. To su one drvene kolbe, odnosno kućice po planinskim predelima koje koriste stočari. U ovoj spomen kući imamo 2 nivoa. Na ovom prvom nivou ispisana su imena i prezimena poginulih boraca, a ovdje je ispisano 7370 poginula borca, a u ovoj bitci na Sutjesci, koja je trajala od 15. maja do 15. juna 1943. godine, poginulo je 7543 borca. Znači nisu svi upisani, neki oko 170, zato što nisu vjerovatno imali podatke. Ispisano je i azbučno i abecedno, a ovo što je različite boje nema nikakve simbolike, osim da se lakše nađe ime i prezime poginulog borca. Na ovim freskama, osim ovih zidova, na ovim zidovima, osim ovih imena i prezimena, imamo i freske, ciklus fresaka akademskog slikara Krste Hegedusća pod nazivom Sutjeska. To je ta epopeja bitke na Sutjesci, svaka ona ima svoju simboliku i idemo redom. Prva freska se zove Okupator. Okupili se Njemci, Italijani, Bugari, Ustaše i Četnici. Vidite, oni su bagati, nadmeni, krupni, puni sebe. Iz očiju viri zlo, neke krvave oči, neki oštri pogledi, krvnički pogledi što najavljuju zlo. Da li primjećujete da nemaju uši jedno ili jedno, što znači oglušili se u sva pravila ratovanja, a ova vješala pozadi što su plan operacije Švarc bio da se opkole partizanske snage između rijeke Pive i Tare i Dormitora na tom dijelu da ih pohvate i unište, a naravno vrhovni štab bila bi im presuda, zna se koja je bila presuda vješala. Idemo pred drugu. Sljedeća freska se zove Zbjeg. Znači, ofanziva je počela, narod goloruki bježi i sklanjao se negdje u skloništa, njihovi domovi gore, ja bih rekao ti katuni. Evo vidite, katuni gore, a centralna ličnost je mala devojčica sa cvijetom u ruci, znak nedužnosti i čednosti i izbezumljena i razna pitanja. Zašto ja, šta sam kod me skrivila, kuda ja i tako dalje. Sljedeća freska su Leci. Znamo dobro da su Njemci iz aviona i ovako bacali letke, pozivali narod na predaju da se ne suprotstavljaju agresoru, a ovdje je i naredba generala Littersa, komandanta operacije Švarca, naredba svojim vojnicima kako se ponašati sa zarobljenim partizanima, odnosno stanovništvom, također i naredba generala Keblera, komandanta 118. lovačke divizije, koja je bila ovdje u kanjonu Sutjeske, opet naredba svojim vojnicima kako se ponašati sa zarobljenim partizanima, odnosno izdavanje onih propusnica onima koji su im bili lojalni. Pozadina je crveno-crne stijene, što znači nema života, vizija smrti. Opet sljedeća freska, opet vizija smrti, a na njoj su tifusari. U ovoj bitci na Sutjesci bilo je oboljelo oko 400 bolesti tifusa. Oni su u polunesvjesnom stanju, bez hrane, bez odjeće, naravno bez lijekova, umrli su, ostali su u ovakvom položaju. Jedino živo biće je zmija otrovnica, također simbol smrti, znači samo simbolika smrti. Sljedeća freska je kolona Dragoš Sedlo, mjesto dakle su krenuli u proboj i ono posljednje komandovanje naprijed, ja bih rekao, 3. proletarske divizije komandanta Save Kovačevića. Pozadi su neki likovi, partizani, vidite kolona, u donjem dijelu su malo jasniji ovi likovi. Ovo je magistar Dušan Plenča koji je uradio idejno rješenje za memorialni kompleks, arhitekta Ranko Radović koji je projektovao spomen kuću, Krsto Hegedusčić i Branka Hegedusčić, majstori ovih fresaka i pomoćnici majstori kad su freske rađene. Ovo su bili 2 pomoćnici, radnici parka u to vrijeme. Sljedeća freska su ranjenici sa doktorom na čelu. Ovo je čuveni ratni hirurg Isidor Papo. On je Jevrej, živio u Mostaru, cijel rat je liječio ranjenike, preživio ovaj rat, poslije radio na VMA u Beogradu. Ranjeni su blijedni, ustrašili, ne plaše se smrti, a iza njihovih leđa raste bini cijet nada da će možda preživjeti, iako je pozadina crveno-crne stijene, znači nema života, vizija smrti, oni se ipak nadaju da će preživjeti. Sljedeća freska se zove Ne prolazi.
Ova freska je posvećena drugoj dalmatinskoj brigadi i borbama na Donjim i Gornjim barama koje su vođene od 5. do 9. juna. I za ta 4 dana poginulo više od 300 dalmatinaca, a brojali ih je negde oko 600, znači prepolovljeni, i onda oni šalju ovu poruku. Preko polovine boraca našeg bataljona izbačeno iz stroja, ali za sve zadatke računajte se nama kao da smo u punom sastavu. I dok jedan od nas bude živ, Nijemci neće proći. Vidite, ispred njihovog položaja druge dalmatinske brigade sve izgore, sve vatra, što od avijacija, artiljerije, njihove međusobne borbe, a iza njihovih leđa raste neki biljni cvijet, neki skakavci, lepterovi. Šta to znači? Priroda se probudila, priroda je osjetila da Nijemci neće proći, da će ih zaustaviti Dalmatinci, kao što je bilo samo naravno, kako sam rekao, uz mnogo žrtava. Sljedeća i centralna freska, naravno, Tito u kanjonu Sutjeske. On je zaista boravio cijel dan 8. juna u kanjonu Sutjeske, čekajući ishod borbe druge dalmatinske na Donjim Gornjim barama, jer plan vrhovnog štaba je bio da se i oni kreću preko tih Donjih Gornjih bara dalje prema Zelengoru, zato je on cijel dan čekao u kanjonu Sutjeske. Pozadina iza njega je planina Volijak. Vidite, on je visok, jako planina, ali je zabrinut. Zabrinut je kad je tog 8. juna, čekajući ishod borbe druge dalmatinske, morao da donese za njega, kaže, najtežu odluku, da naredi da ove brigade koje su obezbeđivale ovaj jedini koridor, da naredi da krenu za prvom proletenskom divizijom koja je već bila u regionu Lučke Vrničkih Oliba. Zabrinut je šta će biti sa 3. proletenskom divizijom sa kojom se kreće centralna bolnica. Zato je zabrinut zbog ranjenika. Sljedeća freska je krvava rijeka Sutjeska. Ona je zaista bila i mutna i krvava, posebno u noći 12. na 13. kad je tu rijeku forsirala 3. proletenska divizija i te noći mnoge i borce i ranjenike Sutjeska je odnijela, jer je bilo kišno vrijeme, bila je nadošla noć i mnoge, ne zna se broja koliko ih je odnijelo. Jedna strana obala rijeke Sutjeske je pusto, kamenito, nema života, vidite, čak ni lista. Sa te strane, preko vode, pored tih leševa, na drugu obalu, prešla je partizanka sa djetetom Naruču, znak rađanja Nove Jugoslavije. Također na drugoj obali rijeke Sutjeske počinje biljni životinjski svijet, druga je boja, što znači Sutjeska je bila prekretnica, počinje život. Sljedeća freska se zove Djeca i psi. Ovo je najemotivnija i najtužnija za mene freska. Ovdje 13. juna, kada je Sava poginuo u jutarnjim satima, bitka je trajala negdje 13. do 11 časova. Onda je nastao mir, zatišje, a onda su Njemci uz pomoć pasa Vučijaka pretraživali teren tražeći ranjene sakrivene i ubijali sve što su zatekli. Pa su ovdje na same spome kuće ubijali oko 1200 ranjenika, a ovdje iza u Ustovačkom potoku Vučija su pronašli dječji dom i Njemci su ubijali oko 120 neduže djece, različite nacionalnosti, što znači Njemci nisu imali milosti ni prema djeci. Ovdje je prikazan i jedan ženski lik, izbezumljena od ovoga dijela, trči, traži pomoć, međutim crvene stinije pustinja, nema kome da se obrati. Sljedeća freska je čuvena freska Poruka sa Ljubinoga groba. Ljubin grob je napred na Zelengoru udaljen negdje odavde oko 20 km. To je jedna golet kosa gdje je nekad poginula djevojka Ljuba i ima više tih verzija oko njene pogibije, ali ona tu sahranjena, to je samo jedan kameni stečak, znači gdje je sahranjena Ljuba, pretpostavljam to je 14. ili eventualno 15. vijek. Ali na toj kosi žestoke borbe vodila 4. crnogorska proletenska brigada, tačnije 2. četa 3. bataljona i tog dana 10. juna u toj žestokoj borbi čak prsa od čete koja je brojala 40 boraca, poginulo je 27, ostalo samo 13 boraca i oni sada šalju ovu poruku. Dok god budete čuli na Ljubinom grobnom putem naših pušaka, Nemci neće proći, a kad toga više ne bude, onda znajte da na njemu nema više živih komunista, proletera. Tu četu su zvali još omladinska četa, jer su to bili momci od 18 i 20 godina, a ovu poruku napisao Vladan Vako Đuranović, borac iz Zaninog grada. Sljedeća freska se zove Proboj.
Njemci su uspjeli da formiraju još jedan obruč na putu u Miljevnu između Foča i Sarajeva i taj obruč probila je prva proletarska divizija, a onda su Njemci demonstrativno popali u toj Miljevni sve što je moglo goreti. Zato je ovako ova freska tamna pozadina zgarište iz tih izgorulih kuća bijele zastave simbolike predaje Njemci su kapitulirali, vidite, a simbolika onog izvrnutog tenka. Kaj vrhovni komandant boravio na platovu Vučeva, tačnije u rejonu Lope Denečiste, izdao je naređenje da se sva artiljerija zakopa, a konju potrebe za ishranu jer je bila velika glad. Borci druge proletarske brigade na sebi su pronijeli jedan besazajni top i nešto granata. I u ovom mjestu u Miljevnu samo su imali još 3 granate za taj jedan top i sa te 3 granate osposobili su Njemcima prva 2 tenka, što im je mnogo olakšalo u probijanju tog obruča na putu u Miljevni dalje prema Jahorini, zato je ova simbolika ovde izvrnutog tenka. I posljednja freska, 13. freska, zove se Ples smrti fašizmu. Znači, na startu smo vidjeli okupatora kako je bahat, nadmen, krupan. Ovdje su kao živi kosturi u koloni po jedan za Njemcima sa svojim simbolikama, ali ovoga puta putuju u pakao. Znači, fašizam je završio u paklu. Ove freske bile su oštećene u ovom našem posebnom nesretnom ratu, pa restauracija fresaka izvršena je 2018. godine. Ovdje imamo fotografiju od ove freske gdje možete vidjeti koliko su bile oštećene. Ovdje prostorija gdje je bilo original eksponati, međutim to je uništeno u ovom posebnom ratu, zapadno vidite tragove, dole zatvorom da se ne ide, dokad ne znam. U ovom delu gori što vidite u armaturnu konstrukciju, gori su bile kupole plesigas i svjetla. Ja u noći predivno izgledalo, meni čast freskama, ali jedan od ljepših detalja bile te kupole. One su oštećene zubom vremena pa su poskidane, nadam se da će nekad i to biti vraćeno. Na srpskem ministrstvu za šolstvo in kulturo vendarle odločili, da obstoječi objekt, se pravi muzej bitke na Sutjeski, na Tjentištu, zaščitijo od nadaljnjega propadanja. Stopamo v muzej. Notranjost precej razpadajoča. Tukaj so napisi ubitih partizanov, ki so jih pobili Nemci, ko so se skušali prebiti iz obroča. Freske Krsta Hegedushiča, ki krasijo vas muzej, so precej poškodovane, tako da bodo restauratorji imeli kar nekaj dela, da jih bodo lahko vzpostavili v prvotno stanje. Naredimo en obhod okrog. V bistvu niti ne gre toliko za politično uničenje teh fresk, ampak bolj za neko vandalstvo mladine, ki očitno nima do tega nobenega odnosa. Pa sej v bistvu, kako bi ga pa lahko tudi imela. Posnami vse. Naj bo dokumentirano. Tito. Mogoče bodo v prvi fazi, če nič drugega, vsaj uspeli preprečiti nadaljne propadanje stavbe in njene notranjosti.
Imena vseh, ki so padli na Sutjeski. Na uni freski na začetku je pa, kdo je vse delal fresko. Aha, ni bil sam Hegedusčič. Ja, on je bil glavni, ampak je imel pomočnike, pa zidarske mojstre, pa tako naprej. Nekaj napisal je v latinici imen, nekaj v cirilici. Tako. Kaj je to gor? Ja, tukaj piše, kdo je delal vse, zdaj. Tako. Zdaj. Katero? Hod. Zdaj pa gremo počasi spet pritko proti izhodu. A koliko dolgo več trajajo ovi radovi? Pa mora se dam je dana, sam je tako. Aha. Je super. Je bila gore mahovina sve po krovu, pa skidala mahovinu A da. iz truga. To sve bilo zarava slobodno kako. I kiša je Tamo si... nismo go prići, to je tamo strani, to više drva slomno onako. Aha. Samo je leta šteta velika što je ovako. A pa ste... Devastirano dosta. Da, To će biti posla još puno. hoće. Hoće biti. Filmovi dole i to. Htjeli smo dole, nemamo... Ma nemaš dole ući, dole ima vodi. Aha, aha. Ima svašta. Možda ima i zmija i svašta. A sad atelje je bio dole? Da. Atelije. Aha. Jer tako je rečeno da će se sanirati sve to i Pa trebalo bi. Trebalo bi. Da, trebalo bi. Zašto ne? To je dio istorije. Ja sam Jasna Baltić, nalazimo se u muzeju na Tjentištu. Ovdje su moji rođaci poginuli, moj deda Baltić Nikola i moja tetka Baltić Ljubica. To su na seznamu mrtvih, padlih na bitki na Sutjeski. Oni su na popisu boraca 7. Banijske udarne brigade koji su poginuli na Sutjesku. Moj otac Milutin Baltić, rođen u Donjem Selištu, i njegov otac Nikola Baltić i moja teta Ljubica Baltić su svi rodom iz Donjeg Selišta. Moram reći da su bili svi Baltići, 10 Baltića, pripadnika 7. Banijske udarne brigade i svi su poginuli 1943. godine. Od 10 Baltića poginuo je moj oca, njegov otac Nikola Baltić i njegova sestra Ljubica Baltić. Naš otac nikad nam nije previše govorio o tragediji svoje familije, možda zato jer nas je htio sačuvati od strahota toga rata koji je bio užasan. 7. Banijska brigada je odlikovana ordenom narodnog heroja i 7. Banijske brigade je 16 boraca koji su narodni heroji. Zašto se uvijek vraćamo na takve strašna mjesta, spomenike Drugog svjetskog rata? Zato da nikad ne zaboravimo što je bilo i da se to nikad više ne ponovi. Nažalost, moj otac nas je odgajao da rata više nikad neće biti, ali rat se ponovio, taj zadnji rat na području naše bivše domovine i bio je strašan. Sretna sam da su moji roditelji bili partizani i da sam odgojila svoje dijete u tom duhu. A kaj bi rekli, danes bi nekateri radi partizane razglasili za kriminalce, vse tiste, ki so sodelovali z okupatorji, pa za junake. Da, žalosno je zato što je nova država Hrvatska nije previše poštivala partizane, isto tako i Slovenija u kojoj sad živim, i mislim da je to velika greška. Narod koji nema povijest, koji ne poštuje povijest, taj nema ni budućnosti. Najstrašnije u toj cijeloj priči oko familije mojega oca je da je moj otac isto tako izgubio u Drugom svjetskom ratu majku i sestru koje su njegujući tifusare u svojoj kući u Donjem Selištu umrle. Kad je došao godine
45. u svoju rodnu kuću. Tamo ga je dočekao samo mlađi brat i mlađa sestra. Taj užasan Drugi svjetski rat ostavio posljedice i na mojem ocu, koji nikad o tom nije previše pričao, ali smo mi djeca, i sad dok je bio stariji, znala sam ga slušati po noći kad je imao more i vikao: "Djeco, djeco, gdje ste? Izgubio sam djecu u šumi." Nije previše govorio, ali ljudi koji previše ne govore i koji nikad ne plaču imaju jako duboke emocije. Ja mislim da su njegove emocije bile preduboke. Torej, moj oče je bil na Sutjeski eden izmed redkih 20 Slovencev. To je bil na Sutjeski, to je bil v celoti, je bil 1 promil vojakov slovenskih, če jih je bilo oko 22.000 partizanov. On je bil eden izmed teh, tako rečem, pogojno srečnih, ki je Sutjesko preživel. Namreč 7500 jih je umrl, v Sutjeski, tako ali drugače, 3000 pa še kasneje, se pravi 50% jih je umrl. To je bila strašna tragedija. Strašna tragedija na eni strani, po drugi strani pa tudi zmaga upora, ker jaz gledam na NOB in na to ključno točko preobrata v NOB kot na upor. To je bil upor resistance, kako to že imenujemo, ki povezuje našo zgodovino z evropsko zgodovino nasproti seveda fašizmu in celi, če pomislimo, celi organizaciji tega fašizma. Ta napis tukaj gor me spominja na ukaze celo mogoče turških osvajanj, ko ni bilo nobenih pravil, ko vsa pravila vojnega vojskovanja, namreč oče je bil oficer in se je odločil iz čistih upornih motivov, da je šel v partizane. Da ta napis tukaj gor kaže, da so tukaj uničeni vsi ti tako rečem, civilizacijski vzroki, oziroma civilizacijski zakoni, če tako rečem, vojskovanja. Namreč tukaj se vidi, da so lahko naredili, kar so hoteli. Kar so hoteli, so lahko naredili brez kakršnih kazni, brez kakršnih procesov, da bi bili neki procesi potem, to je seveda iluzorno. In potem, ko pomisliš, kaj so mogli v teh pogojih tukaj, če se sprehodiš po teh krajih, kaj so oni jedli so kose, če čisto tako pragmatično vzamemo, jedli so kose konj, pa še te kose crkvenih konj so mogli v manjši meri. Jedli so sremušo, sremuša je trava. Tako da, kako so oni preživeli, to je res, to ena epopija, ki hkrati je to bil poraz, hkrati pa tudi velika zmaga, ko je recimo 75 let tega menilo. Oče je bil Milan Lah, on je bil v 7. krajiški brigadi, je bil načelnik štaba, se pravi, da je bil kot nek strateg, on je bil izobražen oficer, končal je Višjo vojno akademijo v Beogradu, bil je izobražen v vojskovanju, tega kadra je primanjkovalo. Takrat, jaz sem pa pač sin, sem pa moje ime pa Marko Lah, in to je to. Res stisne človeka v grlu, ko prebere ta napis in ko pomisli, kako so takrat pač trpeli oziroma preživljali. Zato što nam program možda nudi više historije.